Prije točno 10 godina, 9.9.2015. izašao je prvi video na Game of Bros kanalu i od tad nismo bili aktivni, nažalost, svih 10 godina, nego otprilike 600 i nešto videa i složili smo jednu kompilaciju najboljih trenutaka. Da, zbilja nevjerojatno da je prošlo 10 godina i mi sad idemo igrati FIFA jednu, da dobra stara vremena, a vi dotle gledajte kak smo mi kroz ovih 10 godina uživali skupa s vama. Tako je, hvala vam, vidimo se. Bok ljudi, danas igramo Rocket League na split screenu sa mačkom. Bok ljudi, evo nas ponovno. Pozdrav, evo nas ponovno u PES-u. I pozdrav ljudi, evo nas konačno u našem specijalu prvom na kanalu uoči 500 subscribera. Pozdrav ljudi, evo nas u specijalu za 1000 subscribera. Evo nas u specijalu za 5 ili 6000 subscribera. Mislim da je ovo 100. video na kanalu. Isuse, kako smrdi! Ili? Isuse. Kako, kaj? Umro sam. Čemu služi plava linija? Mora biti nekakvih magija. Za ovo, za udaranje u kitu. Pa kaj mu je? Kako loše. Pa da, ajde. Kako loše. Debeli klošar. Ja imam 29 godina. Ja imam 23 godine. Potaknulo se da snimamo zajedno to što smo braća i što od uvijek igramo igrice zajedno, tako da je to bilo dosta logični korak za napraviti. Brani, Čekaj bre, ko ste bre? Nešto ste mi vi poznati. Dobro ti frizura isto. Thanks. Veliki pozdrav za vaš kanal i subujte ih obavezno, super su. To je sve što smo zaradili od YouTube-a. Ajde. Ne! Kako? Pa pogodio sam ga. Da se mogu dobiti plavi, Plava, još jedna plava. I napokon, BUM! I to je 2-0. To je 2-0. Sve kakav krumpirčino. Fintica i to je 3-0. Isuse, kakav gol Lukasa Podolskoga! A ne možeš to! Kak se uđe s dekom ovom? I evo ga, malo je stara, ali još uvijek ima. Poludila je. Pogodi se ovo. Da, bivši si dečke, bivši si. Kakva šanstvena pobjeda. Vidim ga, kakva lopta za Ardu. Carda! Lijepo. Koman! Yes! Jebene kiks! FIFA! I čudo da ne igramo FIFA-u! Ajde, približite se. Pogodak! Messi! Ne, ovo jebeno nije normalno. Ovo nema jebenog smisla, ova igra! Zadnja šansa. Lik. Ubili smo ga. Jebeno smo ga ubili. Okej. Ubio sam ga. Desno. Evo ga, stop. Ajde, trči van na krišta. Ubij ga. Mrtav. Tu! Hilaj se! Pokraj. Uzmi sve kaj... Crni draft, naranđasti draft, slijepi draft, kontinentalni draft, plavi draft, bottle flip draft challenge. Danas
službeno započinje najnoviji serijal na našem kanalu, UEFA Champions League Prediktor. Puši kurat, užasan klip. Mršu pičku materiju, ne zanija me uopće, gonite se krmače jedne. Jebem te u usta retardirana, pičko smrdljiva, jebem ti kevu cigansku, vidi se da ti je mama drolja. Ne smijemo se na ovo. Wow. Ja ću njemu složiti dik, a on će meni složiti dik i onda ćemo igrati s tim dikovima. Recite mi jedan kanal na Balkanu koji je više draftova napravio od nas. Nema. Mica bira draft. Najstariji draft. Pikado draft. Zgib draft. Tehniciranje draft. Sklekovi draft. Najmlađi draft. Ja sam debil. Good game. This is an opportunity. When you concede a free kick in an area like this, you could be in serious trouble. Sliding in and taking his part in the game into a dangerous territory, really. Very well. Into quite a dangerous position now. In on the goalkeeper. A idemo sad vidjeti šta ja mislim. Ja ću kliknuti Hrvatska prva. Jer ako mi ne budemo prvi, ako mi na ovom svjetskom prvenstvu ne napravimo nešto, nećemo nikad. Ja osobno mislim, ako stvarno bude Hrvatska-Belgija, da bi mi ipak mogli to preći. Ako ja sad to tu stisnem, vi ćete, ja ti se stisku za Hrvatsku, ne. Da vidimo što sam ja zapravo pogodio, što sam fullo, kako sam na to sve skupa zapravo odradio. Brate, ovo su najgora predviđanja za svjetsko prvenstvo koje sam video. Pa da Hrvatska dođe do 3. mjesta, ne zasmejaj me. Pa da, jer je to smiješno, jer smo drugi, a ne treći. I ajmo, druže, jedan unsubscribe jer si pederčina raspala. Znaš, kao Hrvatska prolazi protiv jedne ekipe koja je favorit, a Srbija nema šta da traži, ma jedi govna majmune. Kao prvo, pogodio sam Hrvatska da prolazi da pobjeđuje Argentinu. Dakle, ti si samo pička raspala, da ti tak moram reći. Haha, lik kaže da će Hrvatska doći do medalje. Haha, dobra šala, imaju da ispadnu odmah u osmini finala. Di si? Nemoj da izmišljaš da Hrvatska može pobediti Argentinu. I, kaj kažeš? Dobro došli u sve, samo ne običan nogometni video. Danas sam tu na Maksimiru, sa mnom su dva Dinamova igrača, Dino Perić i Amir Rahmani. Best in the world, I don't care. I said it so much, I was screaming in here, how is he making some of these saves? I mean... He's remarkable. I mean, the speed he has. Yeah. You know, he's cat-like. I think he's the best goalkeeper in the world. I'm not sure now. I mean, Courtois I love to pieces, but this guy now is just doing things that are absolutely stunning. Alan from Game of Bros. Could save the fucking Titanic. For fuck's sake, man. Ne! Vidjeli ste kako loše branim penale, ali ovo je Hrvoje, oni su Dinamovci, realno. Ne! Ne! Ajmo sam ju, joj! Hyped it up, hyped it up, hyped it up. I'm not this awkward all the time. Hyped it up, Jesam rekao! O, jesam rekao! Tako je! Tako je! Eto, Bandić nam je napravio teren za nogomet na pjesku, a ko smo mi da to ne iskoristimo?
Tako je! Zadnji šut, očekujem nešto spektakularno. Ajde, 3, 4, sad. Ne! Stativa! Šestnaest godina dragovoljca. Zašto guraš dragovoljca? A moram, jebote, to je moj klub. Alo, šo, kako? Je li tu baš točno? Baš tu, je. Pa znam ja. S kastratijem prešla mi njegova tehnika i to je to. Ovo je naš Sveti Josip Radnik, vjerojatno jedini Sveti Josip na svijetu koji je s malim Isusom, a mali Isus drži loptu. Ej, obavezno Game of Bros. Sam ja to vidio? Jesi! Gdje ste? Preplatite se na njihov kanal! Mislite da je ovo najprikladniji i najljepši stadion u cijelom HNL-u? Da. Da je natkriven preko cijeli. To smo mi baš spominjali. Bio bi to. A dobro, to je sad. Dobra. Ja sami na Galilea no vi igras en Caistra. On presentation, tata. Spreman sam, ovo je životna prilika. Ovakvu priliku se dobija jednom u životu, zato se i zove životna prilika. Da čujemo što se događa s tobom. Više nisi na razini na kojoj si bio. Dvije velike šanse promašene i to nije bilo čak ni blizu. Što se događa? Su psihološki problemi, pad forme. Ne, nisam bio u karanteni. Tebi jasno sad ideš na klupu? Nisam bio u karanteni prije ove utakmice, pa zato. Zašto nisi bio u karanteni? Pa ne znam. Imaš problem s ozljom? Ne, to je vaš Imaš obiteljski problem? Isuse, mogao lokomotivu. O, dobar. S obzirom da se za Olma još uvijek nisu mogli odlučiti je li Španjolac ili Hrvat, onda su mu suigrači napravili jedan mali manevar, pa nek on veli da nije Olmić. Sa mnom je danas tu gospodin koji je trenutno najvrijedniji igrač koji ikad sudjelovao u našim videima. Pucat ću mu skroz lagano desno dole. Skroz desno? Skroz lagano. A ne možemo obraniti čak i kad mu dodajem. Znate kada mu neke lepo je živjeti takav život. Evo ja tu sjedim. A tu pokrio si se. Pokrio sam se, nisam dobro ispao, viš moram skrivati. Čekaj da vidim. Pa, dobro. Ne, vidi prišto ovdje mi ispao vidio. Evo reci mi di hoćeš da ti pucam. Ajde opet tamo. Ajde. Al sad ću ti normalno pucam. Normalno, najnormalnije. Kao protiv Dinama onaj u prečuka išao. Može. Zaprijetio je Kristijan Lovrić koji pogađa Gredu. Može. Može. Ovo je pun kurac Zaleka, kako je moguće ne obraniti šut odavde? Pa stani na gol. Najavljujem spektakularan šut. Moje ime je Edi i ja sam novi, nadam se, stalni član pod reflektorima. Mora se znati. Ima nas jako puno. Ima nas i tu, što se kaže, za kog navijaš, za Osijek. Ma dobro, za kog navijaš. Za Dinamo. Klub Tekstilac koji je prije ovdje bio, osnovan 1936. Ko klub tekstilnih radnika i onda je kasnije promijenjen samo iz NK Tekstilac Ravnice u samo NK Ravnice, sad se zovemo samo Ravnice i haramo ovim nižim ligama. Znači najlošiji alibi ikad, u 7:30 ujutro ne vrem doći, gosti su mi doma. Nije staj, fakat jedan svadbu danas i gosti su mi na frizuru, to jest gošće. Sestrična i teda su joj otišli na frizuru s majkom.
Ja nisam mogao otići kupovanu jebeno. Navik, on živi, ki izgine pošteno. Ja bih rekao Stjepan Radić, da je to rekao. Koliko ti rekao? Znam se ubraju se sad. Evo sad ćemo. Sad će ubit će nas profesorice iz Hrvatskog. Ili iz Zrinski. Da, Petar Zrinski. Kako je zvuko? Ja sam Slavo Puloć 20 ljeća. Dečki su se vole sa... Pod reflektorima NK Kurilovec. Pokaži da se u trećoj ligi ima za reflektore. I pođi s ovim. Pačka, ima. Garica. Garica. Di si Garica jeben ti. Garica. Najavljam spektakularan šut. Evo ga da. Čuo sam Brozović je tu dok je bio mali klinac. Pa Brozović je tu krenuo kao prstić. Nakon 2 tjedna smo ga poslali za Zagreb jer je bio predobar. Sad ću ja nabijati. Pa da. Kušlak. Uraz. Tak svako zna zabit gol. To prvi put vidimo od kad snimamo. Da. Imate vodonošu baš ili ono? Pa najmlađi. Najmlađi. Ovi klinci naprijed. Klasika. Imamo najboljeg ubacača u Svetom Martinu. Ubacača, je li to riječ? Ja se nadam točnoj lopti, inače ne buniš od toga. Ajmo! Ako bude točno, bude. Znači Joma su dresovi. Sad je Adidas, ali pero se vjerojatno jer jučer je bilo blatno dosta. Ja, Adidas su valjda perlice. Pazi sad ovaj osjećaj za prostor. Ovo je naš Prpić Bosanac. Pozdravi kamere. Najbolji strelac druge lige? Trenutno da. Koliko je to golova? 9 komada. I koliko asistencija? 4. Sve znaš, pripremio si. Pripremio sam. Moram, šta si? Visoka je! Ovo je moj kolega neki. Gori sam od tebe skoro. Ali skoro. Dobri smo mi na ljestvici. Ima i viška bodova izgleda. Koliko stane tu uopće? Pa ne znam, mislim da bi stalo... 20-30 tisuća. Malo. Opet je zabio gol, naravno. Opet asistirao. Je li moguće? Koliko vam je trebalo da se pohvalite? 20 minuta. Ja sam Veldin Karić, a vi gledate najbolji nogometni serijal Pod reflektorima i nogometni klub Varteks. Ja sam... Jebote, malo se složi. Kad si nisi to spegao, kroglen jebati. Evo ti volka, ne ide, a? Ovo staviš kak ti paše. Ako si tu, šmijeriš ovo se. Evo, ja sam Riki, osnivač White Stonesa, osnivač nogometnog kluba Varteks. Znači kad ja ovaj gumb kliknem, tek onda on može otvoriti prozor. Jesi? Jesi dobro kliknuo? Smrzlo je. Ja sam inače i šanker u klubu. Ne, pa ovo je savršeno točno. Savršeno točno. Pazi, pjena je točno tu do ovog, znači bolje nisam mogao vidjeti sigurno. Bog za sve komentare na YouTube-u, ja sam Edi, molim vas, predstavio sam se već, ne igram niti za jedan NK, nego sam ja stalni član ovog super emisije, ove super emisije Pod reflektorima. Skulirajte se. Samo recite mi, je li pravilno? Sporije spuštanje dole, brže gore. Jel' tako? Tako. Jebi ga, ja sam dešnjak i nisam nogometaš i pucao sam lijevo. Molim vas za malo razumijevanja, molim vas. I mamuran si. I mamuran sam, Severina! Afrika, paprika! A znaš kaj je stvar? Decathlon šuza 60 kuna. To je to. Mi objasni šta znači kifla? Pa evo, to pitaj njega, on je rekao daj jednu kiflu, pa... Daj objasni tamo u kameru koji je pip kifla. Pa kad da ovako liku kifle, druge jasno. Pa da li je gleda kifla, ovak? Ima smisla. Ajmo onda probat tu kiflu. Ajde kiflicu jednu. Je bila kifla ovo?
Aha, evo ja moram ponoviti to u kiflu, ali bojim se da će to biti slanac ovako. Mogu bi jedin sjest jedan krumpir. Ajmo, pokaži šta znaš. Ovo je jedan od boljih udaraca što sam vidio. Samo ću reći, pogledaj koji broj ima, ne nosi to bez razloga. I ja li ima tu? Ne. Ovo ima i rukavice ovo. Evo, neke vaše. Znači možemo malo žešće, ja? 0. Zagrijavanje. Kako zagrijavanje, dečko dragi? Ne zagrijava se ni zajec u šumi. Taktiku, to, ali kad bude na Pampasu, bit će bolja taktika. Bolja puno, da. A imate već stvarno neki uvid konkretni šta će to stvarno biti? Ili si što onak Pa nemamo, ali znamo da će to biti, znači ono, to. Daj, nemojmo s crte, pa ti si prvi strijelac lige. Nema to veze, i ovo je prvi golman epizode. Prvi golman danas. Da, od kad sam se ustao, prvi golman. Sam jedan dobar šut, jedan solidan i jedan ne baš dobar. I jedan. Moraš nagijeca na loptu kao da neće. Udar onda što možeš reći, neće ići preko. Gledaj sad ovo. Stari, ti možeš ići u Dalje. trenere. Pa di si bio stari prije 10 epizoda? Sad. Ozljeda! Nemojte pucati djecu špicom nikad. Sad najavljujem spektakularan. El spektakularo, tako zvani. Nisi spreman za ovo. Pazi ovo, ruke ima iza leđa. Spektakularno se odbila. Ja sam Daniel Marinić, igram u NK Karlovcu, pozicija srednji vezni i mislim da sam glavni na terenu u slačionici, ali nisam. Dodavač sam u ovoj priči i ne mogu fullat gol, samo opušteno. Sav pressing je na mojom kolegi. Evo u Karlovcu smo danas, vidi me kak sam sređen. Dan je prekrasan, ne znaš je li ljepši dan ili ja. Idemo. Kakva je popunjenost u 4. ligi? Puno sve, svakog utakmice skoro 12,5 tisuća i imamo ljudi, tako da, čak bi dizali tribinu skroz gore. Možda čak iz Maksimira Sijera bi doforili ovdje pa stavili da možemo. A dođu ljudi sada kad imamo bolje rezultate, pa tako da sigurno ih ima nam 7-8 i dođe. Pa jebem u tvrtko. Nisam u formi, Da dodat, ne znam, najebemo. Sad ljud sam! Mislim po podu je trebalo. Jebeno sam ljud! Nisam u formi danas. Kad si bio u formi zadnji put? Aj pukuj sad. Ušla! Ja sam Juan Morales, zajebam se, Marin Tomšić, zadnji vezni NK Maksimir. Znači sad smo u tom bivšem restoranu koji se zvao Klub Maksimir, koji je bio ubio je u 90-ima i krajem 80-ih i projektirao ga je moj stari. Ovo je sad već u nekom drugom izdanju, ali originalno ga je projektirao moj stari. Eto, ja se sjećam se kako klinac tu bi dolazio sa starcima na ručak i tako. Kakav fun fact. Svaka čast. A ovo je restoran. Malo za starog, malo za sebe. Nisam više na crnoj listi, vratio sam se. Čekam da ću opet osvojiti challenge. Ali ovo je bilo u zraku i onda to vrijedi koji jedan. Ovo mi je sad sve na svijetu. A dobro. Ne, prvo. O dobro. O dobro. Di ste našli ovog čovjeka? Kaj je ovo? Pa čovjek parade radi, kaj je ovo? Prvi šut je bio dobar, drugi bolji, a treći će biti gol. Opa! Ide ona! Dobar. Kaj mašeš ti, je? Ovo je probao koronavirus baciti, ali nije uspio. Pa smo ga potjerali. Ovo gospodina. Jebote, ko je ovo? Ti ste našli ovog čovjeka. Jebote, ko je ovo? Pa kaj, čekaj. Ne, šta ja sad kažem? Reci, je li bio loš šut? Ovo je jedan od boljih šuteva kaj sam vidio u karijeri. Bila je dobra karijera. Treba samo gađati ovaj prvi čošak, lijevo.
Na desno je već naviku, stalno ide ovako kao neku, samo prvi čošak. Ekipa se zabrijala da je našla slabu stranu. Ne, ja slabu stranu. Svaka strana mi je slaba. Ovaj penal još niste nikad vidjeli, nikada. Daj ga! Jesam najavio da ovakav penal još niste vidjeli? Jesam. Evo. Odi, reci slobodno, reci u kameru. Bolesan penal, priznat ću. Ide opasna, kako zuji frajer. Jel igrate ovaj tekbol, se to tako zove? Da. Da, to se sad kod ovog trenera igra malo. Aha, prije. Kod ovog trijačnog trenera baš... Trebali smo challenge na tom napraviti. To branila da se igra. Aha, kao to je zajebancija, nema. Ka, nije ozbiljno prije treninga, ovo ono, neko se, jedan put sam neko bija, ne znam, ozlijedio, šta ja znam šta mu bilo, valjda škinka se. Ne mogu. Ovdje je press room. A tu su... Ovo je najgori dio posla. Jel ti bolje to ili kad ćeš samo to? Ne, lakše mi to. Moraš biti kulturan, a nekad ti stvarno nije do nikakve kulture. Recimo jučer. Da. To vjerujem. Kad se desi tako utakmice, samo možeš doći tu kao biti pametan nešto reći, a ne da ti se ni živi. Dobro, opet, gol! Reži! Ovaj tvrtko je najgori. Potrebno Gojića, ne šuta. Daj mu rukavice, bola. Da! Ja zovem gol ko jučer. Međutim, prednost usporene snimke je što možete još jednom pogledati taj detalj i vidjeti da lopta nije punim obujmom prešla preko crte gola Ivana Banića. No nemoj tako blizu snimat, bok tako gledam kako izgledam, sve mi krivi nos, krive zubi. Spravit ćemo to sve u montaži. Evo tu je naša stačionica, dreseri nas tu čekaju spremni, teta Mira i gospodin Bore nam to sve omoguće. Inače, trofeji nisu tu, trofeji su vam u sobi, ali pošto se to sad renovira, tu su prevremeno. Svaki igrač ima svoje, znači mi ste, evo, na primjer, moje tu stavim torbu, neseser, skopačke su bolje. Da, to je, da nam bude mekše guzi. Ja, 77-ica. To sam bila nakon prometne nesreće koju sam imao 2011. I onda se kao 7 je sreća pa sam duplu sreću. Da, i mislim da me je stvarno trebala dupla sreća i tako sam od Hajduka u Rijeci i Domžale i u Zagore ostao sam 7 broj nosim. Ne! Ali bolje nego u Šibeniku. Ovo brani. Čekaj, ponovi. Ko u tenisu, kao prva servis greška. Evo je! Opet u njega. Napravo. Pa evo, koliko smo fali? 6. Valjda će izrezati, to je promašaj do sada. Koliko smo i... Onda možemo cijeli video izrezati. Da, izrezati ću. Molim te. Napokon! Probio je led, probio. Sad kreće serija. Mogu još nešto reći. Prvi put kad nije išla golmana, zabili smo gol. Imamo tu sve, evo tamo imamo vina, imamo sve živo, znači nema šta nemamo. Ovo baš izgleda, ovo fascinirao sam kako je logo dobro izgleda. A evo ga. Idealno. Bravo, golmane, bravo! Su Hajduka nekako, mislim ja sam tih godina bio i među glavnim igračima, ok, vrtilo se na 3-4 igrača koja su dobra i nije toliko bilo udvajanje, ovdje u trećoj lizi dosta puta me čuo po 2-3 igrača, stvarno me teško me igrat, tereni su loši. Moramo braniti, moram ju! Niko Gabriću, dragi, ne brani 13 puta! Odjednom ti teren! Ajde! Da. Evo nova, lagana. Bro! Bro,
Idemo vidjeti kako će Pero dat loptu, ali bojim se da to uopće nema veze s loptama nego sa mnom. Evo iz prve. Tako je, da. Evo nek Pero još jednu da probam sa štopanjem. Kaj da se obradim? Obradi je, budi krajnje intiman s njom. Bravo! Bravo! Bravo. Kaj da se obradim? Obradi je, budi krajnje intiman s njom. Bravo! Bravo! Niste spremni na moje reakcije sad. Mislim ti spreman na ovo kaj te čeka, može? Ovo bio si spreman, nema šta. Moraš pokucat prije, ma ne veš šta kuća. Ovo je naš trener. Lagali ga i stavio. Ja sam vaš trener. Dobro dečki, dosta sastanak je za 10 minuta. Dobra, zatvori je. Ti se učite 100%. Šut u okvir gola. Ovo ovak, pivica i... Jebati vrag mati. Tako je! Iva, daj! Ajde, moguće da ti toliko loš. Svi znaju da ja ne pucam ni slabo, ni neprecizno, ni precizno, ništa, ni ja ne jako. pucam. Isuse, dobro si rekao, dobro. Gospodin Marić me naučio kako se puca špicom, koji nam je nokat, ali vrijedi probati. Vaj, Vero, naš šans. Ideš špica, vidi mi odavno. Prvo čitom. Sad ću opet pokazati da mi je desnica dobra, još uvijek izmazana. Sad ću tak jako lupit, da će ovo samo nestat. Blato. Znači nemoj me jebat! Zvadio je dobra. Pa dobro, kaj se zbiva? Zašto si to morao braniti? Bog svima, ja sam Marko Ođa, zovu me Max. Branim Uskoka cijeli život, to je moj klub, a paralelno branim i futsal u Vrgorcu. Branim više iz ljubavi nego iz zarade i zato što me ćaća voli glad kad branim. Grgo, se zove Grgo, je? Može Grgo! Grgo, dobio sam nadimak. Grgo! Grgo ga je zafitilio. Ja iz Zvone zagrijajemo golmane, a Grgo je u biti pravi izvođač. Iskreno nemam pojma otkud mi nadimak, valjda će mi objasniti u nekom trenu. Nadam se da Grga nije ono neki grdi lik. Grgo je sve bolji jebat. Imamo ovako malo mikrofon. Idemo! Te nas je rodila ko staroga placa, čiji smo oči otvorili, za Hajduk smo bili, odmah su nas tamo motali u bilo, to je naša povijest, tako je to bilo. O Bože, hvala ti, kako njeli smo mi, o kako bi mi se bili da se pogeli. Ovo nije viđeno u Uskoku, sigurno nikad. Pa ja mislim. Ti nije svirao, dobro si. Nisi ti pokvaren, dobro je. Grgo, nećemo sa centra pucati. U desnu. Čuko, stoju. Čeka, A da, nemo. Trenera Ivana Pudara koji tu. Ivan Pudar trener, da? On tu ordinira momak. Da mi nešto fali, gledam dolje patike i sve ostalo. Ovo je njegova famozna jaketa. 17 XL-a. Bez hela. Evo, možemo raditi. Evo, ovo je jakna od Ivana. Groznog Pudara. Da, to je to. Mali čovjek. Grgo nije za pivu, ali može za čaj. Može i pivo ovo, šta se čaj. Ili možeš ti i viski. Voli Grgo i kratke, vidi ja na njegu. Voli Grgo i kratke. Aha! Penal! Penal! Ne, nije
Ojme! Ide! Ojme! Sad ću jednu malo slabiju, ali ultra preciznu za paradu. Precizna. Nije slanac, nije kifla, nego je precizna. Može Markane? Može! Ti znaš što sad slijedi. Inače, Alan radi u Ribole. Da, na blagajni. Jel to je opći dućan? Je. Onda jebeno, sve znamo o Splitu. Spektakularan, koji uvijek. Visoko iz zavod. Evo, a možeš? Sad! Evo, Grgo potpisao za uskok. Grgo potpisao. To je to, gotovo sad. Ali ovako ti svi pijanci piju iz ovoga, da se ne vidi šta je. Na staroj tvrđavi zastava vijori i ona govori Uskok je najbolji. Sad kumpa bijeli. Bravo, bravo. Daj mi pokaži kak se baciš, aj baci se sad tu ovako, bez lopte, bez ičega. Zato da vidim. Stavi ruku ovako. Šta će? Stavi loptu na ruku. Pa kak ne umriš? Ajde! Da vidim. Ajde, malo sporije. Malo sporije pati. Spori malo kad skočiš. Ali moraš ti iza njega. Ajde, Alan. Bravo, dobre! Kontrola nogu maksimalna, bravo! To je to, gotovi su svi od sad nadalje. Junak, Sinj, pazi se. Hvala gospodine, hvala! Čekaj! Ne puštat, ej! Daj gasi kamere, ej! Ispričavam se svim fanovima Zone Kicks. To nije trebalo se dogoditi u drugom dijelu sezone, to je bilo prihvatljivo u prvom dijelu. Dobar! Dobro! Koja parada! Evo Zambata. Legenda junaka Dinama. Sad kad se spomenuo već Zambatu koji znamo da je legenda Dinama, tu su uglavnom ljudi Hajdukovci ili ima i... Pa... Ima i Dinamo. Ima dosta. Iznenadili su. Ma da. Jako puno. Pa evo nas, sve su. Momak igrao u Dinamo. U Dinamo, prošla sve uzraste Dinamo. Da, znači ti si naš. Naš, ne vaš. Znate šta, još uvijek nisam zabio gol. Ti si zabio gol. Ti si zabio gol. Ti? Ne. Ne. Šta vi mislite, ekipno sad, da ja vanjskom puknem oko zida? Potencijalno će otići tamo. I potencijalno ćeš nogu slomiti. To je gori dio možda. Izmjena u redovima junaka. S brojem 22 izlazi Teo Vardić, a ulazi broj 11 Alan. Došlo je do pogreške, molim vas Alena, izađite na Danas sam napokon odlučio da je dovoljno dobar teren da mogu iskoristiti svoje custom rukavice. Jedni ima za umjetnu travu, jedni ima za pravu travu. Ovaj čovjek je moj najveći fan. Nisam bio u Šibeniku, vidio sam da je naš Tvrdle bio odličan u challenge-u. Čak i od Bijance s 2 metra uspio pospremiti u gol. Šalim se, nije. Inače smo imali krajem prošle sezone, znači kad je 5. i 6. mjesec, na probi su bili neki dečki iz Brazila. Bili su 2-3 Brazilca neki. I nisu prošli probu. Znaš kaj ne želim uopće čuti tu ispriku. Dobro, hvala. Nutra, daj. Ozbiljno? Da. Imam se desiti. Nije. Čekaj da vidimo. Vjetar je pa jako. Korona, sad stari najebo si. Pa ti stavljaj prst u usta. Evo je. A blizu je. Ti si! Pazi, igraj da pobjediš. To je prvo pravilo. Doslovno prvo. Ne poštuj pravila igre. Ne igraj fair. Nego igraj da pobjediš. To je prvo.
realno da ne znam puknut ne po sredini gola. Kaj god ja obranim, to je po sredini gola. Zaključio sam nogu po sredini ili u pičku ja nisam bio na sredini, nego sam se dobro postavio, sigurno to priča. Ma nek jede govno, tamo šta priča. Evo, ma napijem ja. Ono, elegancija, jel? Precizno, ali slabo. Ljudi moji, to je bilo to za još jednu epizodu, vidimo se, ja se nadam idući tjedan, ako nas korona ne zajebe, ali ne damo se mi. Zajebat ćemo mi. Tako, doviđenja. To je to za prvi video. Dosta traumatično iskustvo. Grozno. A imamo ih još tu za 15 videa, tako da bit će još toga. I ne znam, ako vam se sviđaju ovakve stvari, bit će još puno stvari ovako, sigurno. Bit će i to je to za prvi video. Vidimo se. Dobro.